Ntselo ile la gante bogang se betlela o tla rena la tsa metshameko ha re ntse re tsweletse Patricia Chibanyane o rana ka puo ya tla mothesong ka mogela abo o diamogele mo pegong ya ntlha mo tshwarela tautwana renda ba gaolathe o tsepamisitse maitlama a puso a go emano ke barutabana lefatshe leno ka bophara ndaba o boletse fa barutabana ba na le seabe se se tona mo gageng Botswana o mosha ka jalo go le botlhokwa gore dilelo tsa bone di arabiwe go tisa tshepo gape mo mohameng wa thuto o buile se kwa moletlong wa letsatsi la barutabana mosong ono kwa Phalape a rutlepego ka kikantse Khumalo. E ne le letsatsi le le tletseng ka boipelo le go leboga jaaka lefatshe leno le ne le ipelela seabe le bopelokgale jwa barutabana mo tlhabololong ya lefatshe leno moeng wa tlotla wa letsatsi le le ipelelwang ngwaga le ngwaga e ne le motshwarela tautona Renda Bagaolathe yo solofeditseng fa puso e tla tsenya letsogo thata mo tlhabololong ya mohama wa thuto ga mmogo le go itebaganya le go tokafatsa seemo sa perekom sa barutabana go hema dikgwetlho tse di ba amang. I still say we cannot build this nation as long as you are unhappy, as long as you are frustrated, as long as you are not part of it, we will not be able to build this country. Societies that have succeeded, societies that succeed are societies that acknowledge, not just in speeches, as Mr. Wizile says, not just in speeches. Societies that succeed are societies that acknowledge teachers as creme de la creme. Once teachers depend on Boma Chonisa, once teachers live in near poverty, then society, we cannot become the new Botswana. We cannot become the best managed country on the African continent, the paragon of unity, the paragon of fairness, the paragon of inclusive prosperity. Konokono ya letsatsi ya boele go abiwa ga dietsele tse gangwe le gape di abelwang barutabana ba ba dirang ka bokgabane mo tirong ya bone. As we celebrate this National Teachers Day, we salute our comrades who are being recognized today. We salute all the teachers who have contributed to this great event and look to the future with the hope that someday we shall reach the promising future where together we can reshape our education system for a better tomorrow for our children. I know that with versatile partners such as teacher unions, private sector, and business communities, and our God Almighty on our side, we shall truly build a prosperous knowledge-based economy, departing from the yesteryears of a resource-based economy. We have resolved to invest in a teacher by building 100,000 houses. And by so doing, we want the teachers to benefit like any other civil servant. Maitlamo a mašwa a puso a tsisa tsholofelo mo barutabaneng gore tsotlhe tse ba tswang kgakala ba lela ka tsone di tla diragadiwa. Kikantse Khumalo, Botswana Television. Ka la botlhano barutabana go tswa kwa kgaolong ya Okavango ba ne ba thologetse kwa holong ya Shakawe go keteka seabe se se botlhokwa se ba nang le sone le go ba gakolola ka botlhokwa jwa thuto mo go bopeng dikokomane tse di tlang. Barutabana ba ne ba kgolela go dira gore baithuti ba bone ba rate go ithuta le go ba rotloetsa gore ba batle go ithuta dilo tse dingwe tse di sa tlhokege mo ntlong ya borutelo. Le fa go ntse jalo barutabana ba ne ba kgothalediwa go ikoketsa ka go dira dithuto tse dingwe gore ba tle ba kgone go nna le ditiro tsa boeteledipele jaaka tsa go nna baeteledipele ba maphata go nna barulaganye ba tsa thuto le tse di letlang barutabana go tlhotlheletsa mekgwa ya go ruta ka selekanyo se segolo. And the other highlight here is about a holistic development, that we believe in nurturing the whole teacher. Our training programs emphasize not only subject matter expertise, but also personal growth, emotional intelligence,
Posi Lekua, when he welcomed us, he mentioned three critical issues. The first one was talking about the occupational health and safety, and the second one was about teamwork, and then the financial management. Know that without a teacher, we will not have any profession in this country. We are the people that shape a child. We are the parent, we are the counselor, we are the psychologists, we are the police officers, we are anything that any person can think of. Puso e mo loetong la go tlhama tirisanommogo e tsepameng le mafatshe dikhamphane le makalana a farologaneng lefatshe ka bophara e tla thusang go fefosa maeteko a lefatshe leno a go tsosolosa le go aga itsholelo e itshetletseng se se boletse ke motshwarela tautona Renda Bagaolathe jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Phalape tshokologong eno o tlhalositse fa tshwaragano eo e tla dira go etse tlhoko dintlha le dikitso tsa lefatshe leno di tlhaela mo go tsone e tla tlhomamisiwa gore ke ya boammaaruri a re utlwepego ka Monica Seswela. Motshwarela tautona Gaolathe o na etela banni ba Phalape motse o nang le bokgoni jwa go gola le gone go thabologa ka jana o kopanya metse ka go farologana go ba itsise ka mananeo a puso e tsweletseng ka one go netefatsa gore itsholelo le matshelo a tšhaba eno di a thabologa. Gareng ga tse dingwe tse neng a di rolela banni ya nna lenaneo la go tiisa tirisano mmogo le mafatshe le dikhamphane lefatshe ka bophara e le maiteko a go atega go ya pele. Re letsa go tlhakanela le ba leng gore ba na le dikitso le maitemogelo a gongwe rona re senang one. Mme dikitso le maitemogelo a leng gore ha bokopano jo bo ka kentwa ka tsone go ka re isa go le go. Ha ile gore re kopana le batho ke bao ba itse go dira melemo gore heta re kopanela le one re ira metswako ya melemo e re ka e rekisa mo mahatseng a mangwe. Fela banni ba tsaya sebaka se go rola dikeletso tsa bone tebang le go thabolola kgaolo. Le ha re tlhaloganya gore madi gayo mme tsone di change-nyana kana mo le ka go bonang kana mo le ka go adingwang nne le ntse le re gopole ba ga etso ka kwano ko Phalape ra swa ra nyelela sepatela se sa rona se kgauthane mme bile se sepatela se leng gore se servisa rona la re le mo Phalape ke sepatela se leng gore se tsale dikgaolo tse di konte re setse re bona ya anong bana ba ba ka bong gongwe ba bangwe ba go dira bo form 4 ba setse jaanong ba ima se se thusang bothoko go lebega botsadi jo ke boratang jo ja Phalape kana botsadi jone ja bana ba dirisa bana mo e leng gore jaanong go tabe se gone go tenya o re ga o itse yo go imisitseng. Se ke se kopang ke gore le bolelele banana gore ba tshwanetse go bereka ka thata banana ba ne tsidiata tsa bone tshwe Roma ga tsatsi le lengwe hela se se botlhokwa ke gore a re itlameng gore mosepele o ke mosepele wa rona rotlhe sengwe le sengwe se re se dira re le mmogo. Mo Palamente o na tsibogela matshwenyego a go lebegang a maiteko a lenaneo la go agela batho mato. Ke ile go bona ntwe e leng gore nya ba bangwe ba sentse ba re khala mme ntwe ele ba gaetsho ke thalo se phatala tsa gore ke pilot project re ta re nya re tae ba akanya ha le re ba akanya ha le re ntse re tsweletse ra e ba akanya ya nung ba ba reta lampiri ba ba reta la pele ba re ba akanyang ha le ga ba reta le pele ke tshwanelo ya rona ke tshwanelo ya bone gore ba re gakolle ka gore go bitswa go ke pilot project. Ntle le dikgwetho tsa lefatshe leno le ditemogelang di tshwana tse di amang madi a lefatshe thoko tekatekano le lethoko la ditiro Gaolathe o gakoletsa banne go nna le tshepo ka bokamoso jo mo nonofileng jwa lefatshe leno. Monica Seswela, BTV News. Motshwarela tautona Renda Bagaolathe o gotlhaditse ba lelapa la go raga o utlwetse go ikanya modimo mo nakong e thata e ya go tlhokafala ga tona wa pele re kgotla utlwetse re Gaolathe o na ile go tshedisa ba lelapa maabane kwa Serowe re utlwetse yo
simolotseng dipolotiki tsa gagwe ka ngwaga wa 1994 e le mokhanselara o itlhophetsweng o ne a nna modulasetilo wa khansela le gare mme a tlhophiwa ka 2019 go emela kgaolo ya Serowe North kwa palamenteng go tloga ka 2014 o ne a tshwara maemo a akaretsang a mothusa tona mo lephateng la temothuo le dijo le mothusa tona mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso ka 2019 a nna mo palamenteng o itlhophetsweng a ba fiwa maemo a tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae go hitlha ka ngwaga wa 2024 re Kgotla Kenneth Autlwetse yo tlhokafetseng ka la bobedi o tla bolokwa kwa Serowe beke e tlang e le 14. Ga re gatela pele lefatshe la Botswana le supa fa isago ya ditemane tsa lone tse e leng tsa tlholego e santse e nametsa ebile e tshetletse meso e le polelo ya botlhokwa go somarelwa le go bapalediwa mafatshe-fatshe tona ditswammung le kgotetso bogolo Kinwendo o boletse seo kwa bothukong jwa ditshupo tsa JCK tse di tsweletseng kwa Las Vegas kwa Amerika a re ditemane tsa tlholego di tlhwatlhwa le bokao go gaisa segolobogolo mo nakong e matshosetse a kgolo le tumo ya ditemane tsa maitirelo mo mebarekeng e tsweletseng ka go gola o sidile o nkabetse wa pega ya re mebaraka ya mahatshe e sekaseka dintlha tsa tsamaiso maranyane le papadi molaetsa wa lehatshe la Botswana kwa JCK o thamaletse ditemane tsa boammaaruri tse di nang le mothala le ditsamaiso tsa kepo e thomamisitsweng phatsimo le boleng jwa yone mo dintlheng tsotlhe ke ya maemo a ntlha. So it's no game over for natural diamonds? Oh, it absolutely is not. We wouldn't be here if that was the case. We're actually seeing good growth in the industry at the moment, year on year. We've been seeing some resurgence in the industry. We were originally expecting that the market would have rebounded or bounced back by July, and we hit a little bit of a snag due to the tariffs in April. But even given those challenges of the tariffs, the market has still performed well considerably. Mo mohameng o lebanweng ke diphetogo ka ntata ya kgorogo le tumo ya ditamane tsa maitirelo la tsela Botswana ga le tshikinyege le itsetsepetse mo go totomatseng boleng jwa temane ya boammaaruri e ka yone e na leng ditso le mothala wa dingwagangwaga. Yes, there are synthetics being marketed at this show as well. And there's a place for synthetics. We're just saying that it is not at the same level as natural diamonds. And we want to make that as clear. We've been pushing a really good campaign on that. One of that is most recently the GIA announced that they will be grading synthetics and natural diamonds separately and differently and moving away from the 4 Cs as they do for natural diamonds. De Beers also recently announced that they will be closing Lightbox, which is where they were producing synthetics for jewelry. And it's because we are very clear synthetics, they belong at the bottom of the drill, they belong in computers, and they belong in maybe costume jewelry or entry-level jewelry, but not at the same level as natural diamonds, because natural diamonds are a store of value, of wealth, and they tell a really good story of intergenerational investment. Bana le seabe mo mohameng wa ditamane wa Botswana ba lemoga seabe sa go kopanela go beta tsela e ka sologelang molemo isago ya mohama wa kgwebo ya ditamane ya mahatshe mo lehatsheng la Botswana temane ga se ditswammung hela ke sekao mo thabologong ya batho le itsholelo. Prominence is very key. It is very important that we differentiate ourselves in this type of environment that we are in. So it's very important that people appreciate and understand what diamonds have done for the country, how ethically sourced the diamonds are, and all the things that are very important to the Gen Zs and the millennials. We must accept that the new customer that we are now faced is a very intelligent, demanding, and inquisitive customer. So we're here to be able to tell the story. So we are bringing both polished Okavango Blue and rough diamonds to show the public. So I think in that space it allows an opportunity for people to see the diverse and different stakeholders that are part of the Botswana success story when it comes to diamonds. Mahama le madirelo a ditemane go rala mahatshe a santse a mekamekane le go leka go itshetela morago ga go babalwa bobe ke manokonoko a kweletase ya theko ya tsone ntateng ya segajaja sa COVID-19. Maraka o jaanong o lebanwe ke seemo sa makgetho a ditemane tse di rekwang ke lehatshe la America la go ntse jalo la se la Botswana le na le tsholohelo e tetseng ya gore lentswe la bana le sabe bothe ba ba direla mo mohameng le madirelo a ditemane go rala mahatshe le ta ready
godiwa go ka boela morago tshwetso e ka kemedi le ketapele ya makgotla a tshwana World Diamond Council a seabe sa one se lemotshegang kwa JCK. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Las Vegas, United States of America. o tshosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele tona mo lephateng la ofisi ya gatautwana re mo Itemohasa o goitlhile makhanselara a khansele ya letlhakeng go bopagana le go tlhama ditsela tse di tsepameng tse di ka direlang khansele letseno le le tla dirisiwang go lwantshana le letlhoko la ditiro ga mmogo le go tlisa ditlhabololo mo kgaolong fa bua le makhanselara a khansele ya letlhakeng ka la bobedi re Mohasa o supile fo mo nakong ya gompieno puso e santse le banywe ke go tsosolosa itsholelo ka jalo go maleba gore dikhansele di tebaganye thata le metlhale ka ba direlang letseno ba sa be thata mo pusong. Abigail Samson wa bega. Re Mohasa a re kgaolo ya Kwening West ke nngwe ya dikgaolo tse di tletseng lehuma mme bile di lebane ke dikgwetlho di tshwana le tlhoko la ditiro le kwa godimo maduo a thuto a kwa tlase le kwaleta sa ditirelo tsa botsogo bogolo ja mo mafelong a kgakala le ditlamelo a tshwana ka Udwane metsi botlhoko le Maseru ka jalo o goitlhile mapalamenta a kgaolo e ga mmogo le makhanselara go tla ka metlhale e tla thusang go godisa metsi le go tlhabolola matshelo a re manano a tshwana madi a tlhabolo tsa dikgaolo a tshwanetse a diriswa thata mo ditirong tse di ka ntshang letseno le le tla tlisang ditlhabololo tsa sennela ruri 60% ya banana mo kgaolong e kwano ga ba kgone go bona ditiro e go tshwanetse gore go dire sengwe ka potako le tshwanetse le nna ha batse le thuse batho ba kgaolo go thotha dikgang tsa lona le gore le bone tse e leng gore tsone le ka di isa ko pele di ka le tswela maduo kgaolo e na dikgomo tse dintsi tse di hetang dikgaolo tse dintsi ke re madi a bo 10 million a re ka ikagela matlhabelo ka kwano a kanya gore value chain ya teta nna jang go simologa gore o ira bana ba motse go simologa o tlhaba o rekisa nama o rekisa matlalo o dira ditlhako o dira di-polish o dira di-glue 10 million ya ratlogela pavement ya 250 meters re itse gore dilo tse di buang ka tsone di tla tlisa iswele mo kgaolong ya rona e ntse le mo phuthegong e makhanselara ba nna le sebaka sa go ntsha matshwenyego a mang kgaolo gore kgaolo e ka kwano jaaka re itse sa le go morago ke godile mo sportseng se le gore ke dumela gore nna o ke emeng ke lana ngwaga le 10 ke dira le kgosi le bokgosi go khoteng ene se godile ka bokete bo go godimo mme ha o lebeletse lehelo la rona le mo thakeng ga re se mo se siame mo ile gore thoka le mini stadium ke nngwe ntha ene re sologetse thata gore ne re ka kopa tona gore a e ditsebogele bogolo mo kgaolong ya rona ya letlhakeng e ka kwana ga ka seemo seo sa lemosega ke dumela gore banana o tla ba rabile selelo sa bona tona re na le seemo sa bodirela puso jo e leng goreng ka ntlha ya gore ba dira ba kgaogane monna le mosadi a lekwa malapa a thubega mongane a re emele kgang eo ka dinao re bone gore ra reng ka yone tona Mohasa o ne a tswelela go tlhama khanselara go akaretsa dikhamphane tse di ikemetseng mo ditirong tsa ditlhabololo go thusa puso mo go tlhabololeng matshelo. Abigail Samson, BTV News, Letlhakeng. Banni ba motse wa Mababe mo kgaolong ya Bokone Bophirima ba goitlhile puso go diragatsa fa go nna le tekatekano mo kabong ya lefatshe ya Motswana mongwe le mongwe. Banni ba buile se ba ntsha maikutlo a bone kwa lekokong le le rumilweng ke Tautona go sekaseka ka ha basara ba tshelang ka teng le go tsaya maikutlo a bone mo go se seka dirwang go diragatsa ditshwanelo tsa setho. Ba re go ba motse wa bone o fetotswe ntlhangwe go tswa mo lefelong la morafe go nna lefelo la puso go ba tsentse mo kgobedung ka jana ba sa kgone go gokela metsi le fa ile motlakase. Mpho Aaron wa pega banne ba motswa Mababe ba re go nna mo lefelong le ba sa itseng gore a ke la morafe kgotsa la puso go ba itsa go diragatsa maitamo a mo molaong o bakantsweng wa ditsha wa 2019 wa revised land policy o dintlha tsa konokono tsa one e leng go netefatsa fa Motswana mongwe le mongwe a nna le sebaka sa go nna le setsha le tekatekanyo mo go abeng ga lefatshe le tsamaiso ya lone ka jalo ba re ba tshela fela ba sena ditankana tsa ditsha mme seo se kgoreletsa maiteko a bone a go ithabolola ka go gokela metsi le motlakase. Ke na le di-tenants ko VDC ka ga ke na access ya go tsenya motlakase ka gore ga ke na stakana mme tswa dikago tse puso e na le letsogo mo go tsone ga ke na gone access ya go tsenya motlakase mme ke na le keletso ya go tsenyetsa di-tenants motlakase le metsi
mme dio tseo tse pedi tseo ga ke ka kgona go di tsenya o kgona go emisiwa ka 2012 gore ga re a be re le land board a be yo mongwe yo ne le mmereki wa land board a bata a issuela stankana ka 2020 a ba helela a tsentse motho wa motsentse gale mo setshesa motho a hile lekwalo ke rrago a lekwatile ka 2008 goma rena be re tsa gore ke wili ka re go na le diwili tse le gore di rile mme ke tsa gore kgota ya ka e beele a re ke molao gomo ke wili e tempile e tshwanela le e dirile ko court. If you go to Kwai, they'll tell you gore lehatse le ke lehatse la Masara Mabapi. If you go to Kajika ba ta bolela gore lehatse ke di se sa le se le ke sa Masara Mabapi. Gompieno re bolelwa go twe there are business interests tse di na le tshwanelo gongwe e heta ya rona go ka sekelwa go hiwa ditshwanelo go NG40 tsa go kapisa tsa go dira diloji tsa go dira sepela se se ka dirala go ne ka go lebega gona le bangwe ba ba botoka mo go rona ba ba ka hiwa lone le hatsi lone leo. banni ba ba supile fa ba itumeletse se puso e ntšha e se dirang go sekegela maikutlo ditshwanelo tsa bone e le basarwa mme ba re seo se tla ba thusa go ipila ka letso le ngwao ya bone jaaka merafe e mengwe. mongwe le mongwe ga a tsholwa o na le tshwanelo ga go a tshwanela gore go kopiwe re utule gore basarwa ka go harologana ba thatselwa ka ha ba tshwarwang ka teng jaanong go lo ga go tshwanela ke gore go hetolwe re utule gore go na le lehatshe le e leng gore ke la batho ba mababe le e leng gore ga le tlhaloganye gore gate lehatshe le la tswa jang mo go lona le a go nna la NG40 mme be go simolola o ka re le berekela bagwebi kana batho ba sele ba sa tsweng mo kgaolong e ka kwana. lekoko leo la ga Taotona le kopilwe go bereka le makalana a mangwe a monogae a ditshwanelo tsa merafe le tsa letso la basarwa. Mpho Aaron, BTV News, Mababe. wa sejanong a re lebetsa mafatshe a sele tautona wa pele wa Zambia Edgar Chagwa Lungu o tlhokafetse maabane go akapego ya lolwapa re Lungu o tlhokafaletse kwa Afrika Borwa kwa ntseng a le mo tlhokomelong ya ba bongaka. Edgar Lungu o nnile tautona wa borataro wa lefatshe la Zambia ka ngwaga wa 2015 morago ga go tlhokafala ga tautona wa nako eo Michael Sata mme a tlhophiwa semmuso go nna tautona ka ngwaga wa 2016. Puso ya gagwe e ne ya boela ka 2021 a fengwa ke tautona wa gompieno Hakainde Hichilema. Edgar Lungu o tlhokafala jana a na kile a batla go emela gape ditlhopho tsa botautona ka fa tlase ga party ya Patriotic Front mme kgotla ya ditsheko ya mo kganela go emela ditlhopho gape isupa fa sebaka sa ntseng e le tautona ka sone go simolola ka ngwaga wa 2015 go fitlha ka 2016 e le sebaka se se tletseng sa botautona ka jalo a weditse dipaka tse pedi tsa botautona. Edgar Lungu na le dingwaga tse di 62. Tautona wa Amerika Donald Trump o saenne molao o thibelang batho ba mafatshe a le 12 go tsena kwa lefatsheng leo. Mafatshe ao a akaretsa a kgaolo ya Afrika a supa e bong Chad, DRC, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia le la Sudan. Ba ba sa dumelaneng le molao o ba tlhalosa fa o kgetholola le fa puso ya ga Trump e re o diragatswe ka mabaka a itshireletso. Molao o tla tsena mo tirisong kgwedino ya Seetebosigo le malatsi a Ferabongwe. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa batshameki le batabogi ba tla tsaya karolo mo metshamekong ya World Cup ya ngwaga wa 2026 le di-Olimpiki tsa ngwaga wa 2028 ba tla seke ba amiwe ke phetogo e. Puso ya ga Trump e tlhalositse gape fa e tla emisa go fa batho ba itseng ba lefatshe leo ba tsena dithuto kwa Harvard University di-visa tsa go tsena kwa lefatsheng leo. wa itshwere ba phegelwana hante ba gantse betlela go nela sa metshameko. tla ke go leboge wena go lebile sa moka mo tsona etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Morulaganyi wa kgaisano ya The Gold Rush National Championship la Rona Francis a re tsotlhe tse di tlhokafalang go bankanyetsa kgaisano eo di wetse gore e ka simolola ka moso ka matlhatso kwa Francistown. Mo godimo ga mo Francis o tlhalositse fa le boramabole go tswa kwa Zambia ba setse ba gorogile mono gae a re utlwe se go fatsa malepa ka pego.
Francis a re boramabole ba le 10 ba tlhomamisitse go iteisana borathana mo kgaisanong eo e go solofetsweng go kgatlha leitlho jaaka boramabole ba tla ba nkgisana mago a fa. Nka go netegaletsa la gore we are ready and maphakela a gompieno di-boxer tse tswang ko Zambia na ba goroga jaana ba amogetswe sente. All other logistics tse e leng gore kana bontsi ya tsone dilo di tswa mo gaborone gora gore di a emela tseno le ka moso ba association le ba BNC ba re thusa go emeletsa ring yone ile go go tshamekela mo go yone card ya rona kana this event so gora gore da 5 fights di athletes sote di kana di boxer ba 10 ka palo so ba se ba saene di kontraka ba se ba tisedi da annual medicals. Kgaisano eo ya ntlha e duelelwang go tshegediwa lekgetho la ntlha kwa toropokgolo eo ya bobedi e solofetse go tswela mosola bana le seabe ka go farologana. Se se tona mo professional boxing kana mo eventing e tshwanang ya mo utao ke motshameko sa bobedi ke gore dintwa tse kana ke employment so bana ba ya ka bantse ba tshamekana ba duelwa le tsenonyana le gore le ha godimonyana mo go bone ke tiro di professional boxer ne re batla gore re tisa awareness ka professional boxing ko Francistown gore all stakeholders bone bo council bo ba gwebi mo toropong le batho hela ka karetso ba tlhaloganya gore event ya professional boxing ke event tse dintseng jang mme bile ba tlhaloganya ke event tse e leng gore di na le economic impact e kae mo toropong. Kgaisano eo e ngokileng boramabole ba fera bobedi ba monogae le ba le babedi go tswa ko Zambia e kgaogantswe ka dintwa tse 5 di akaretsa ya Mamang magareng ga boramabole ba monogae mo Abingaka le Ntlafetse Phani ba batla bomba lola le bande la National Lightweight mo ntweng ya ditikologo tse di robang bobedi ya bokete ja 61.2 kg. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Re santse re mo go tsamaya bole mo dipankanyong tsa bofelo sa kgaisano ya Gold Rush National Championship le go tla Botswana Perfect Punch Boxing Development le tlhotse le tlhatlhoba semmuso selekanyo sa mmele sa boramabole kwa Galong Mall mo toropo ya Francistown. Boramabole bao ba ba le 10 ka palo ba akaretsa ba le babedi go tswa kwa Zambia le bantwa ya Mamang ya bokete ba 61.1 kg mo Abingaka le Ntlafetse Phani. Ramabole wa ntwa ya Mamang ya bokete ba 61.2 kg o Ntlafetse Ngaka o gatise bokete ba 61.1 kg fa mampudi wa WBF mo Abingaka ene ha gatise bokete ba 64.4 kg. Kgaisano e leng ya ntla ya Gold Rush National Championship e tla segetswa ka moso ka matlhatso bosigo kwa ntlo le halahala ya Ndansonia Hotel teng kwa toropong ya Francistown. Khona go tshwara weight fitness ke yone le training ntse le ona go tseng go morago se nka se buela ke gore I'm ready for the fight ntanka bontsi le tele enjoy mo sa kwa mabole. I'm okay with my weight ka gore tota skare se ne ke se dirisa ke sone se ntiretseng phoso but however bana ba re ka go tlhaloganya ba se bone le sone gore mo sone ke mo weighting even the one they used to ne se sone sa mama se ro ra se dirisa because of se sa rena se go late. So tomorrow is the big day and I have no pressure. I'm relaxed, I'm calm, I know I'm gonna win, so it's nothing big for me. Jaanong Fargarela ka tsa kgwele ya dinao ya bomme ebile go setse malatsi a le 12 le boroba bongwe fela pele kgaisano ya sejana sa Afrika sa bomme kana WAFCON 2024 e simolola. Ipankanyo ya setlhopha sa setšhaba sa The Mess e tsweletse sentle go ya ka mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo ba ipetse selo sa gore setlhopha seo se dire go feta karolo ya ditlhotshwana segolo jang ka ba dumela fa ba dirile ipankanyo e tlhokafalang. Botswana na iponela phathalanta go kgaisano ya 2022 ko ba kgonne go fetela go tikologong ya di-quarter finale mme jaanong ba ikelela go dira go gaisa jaaka e le kgaisano ya bone ya bobedi. Remember the WAFCON 2022
re dule mo di-quarterfinals and re ne ra nna le play-off against Cameroon e le gore that play-off angebe re winne. It could have shifted us to the Women World Cup year 2023. So as a baseline is that we must go beyond the group stages. And I think it's a feat that we can achieve, because if you look at Algeria and Tunisia, those are North African countries. The style of play is almost similar. Nigeria, we played it last time. I know it's a powerhouse. It's one of the best teams in Africa. Lego, WAFCON 2022, we play them. Pound for pound, we matched them. o tsweletsa re ipaakanyo a bone e kgonagetse thata ka thothoetso go tswa ko bana le sabe ba farologaneng le fa go tusolosiwa ga kgaisano e go amile dipaakanyo tsa bone. Each and every preparation. Mo nakong ya gompieno re na le FNB ba le barutetse ba rona, mme go ise go lekane re santse re thokana le barutetse ba bangwe. Seemo sa gore kgaisano e tusolosiwa se re amile ka gore re setse re dirisitse madi mo ipaakanyo eo, ka gore ipaakanyo nngwe le nngwe e dirisa madi. Go amile le ba ba re thusang ka gore re ne re sa itse gore ipaakanyo ya rona ya go tsaya lebaka le kae le gore kgaisano ke leng, mme ke lebogela gore ba ne ba nna pelotelele ga mmogo le go romente o re thusitse thata. Ba ne ba sa budgetela mo planning ya rona. Setlhopha sa me se ne le ikatiso e nngwe beke tse di fetileng kwa kgaisano ya mafatshe a mararo ko ba tshamekileng Maleka le Zambia le go latlhegelwa kgatlhanong la Aforika Borwa. Mfolo a re setlhopha seo se tana le metshameko e mengwe ya botsalano pele kgaisano eo e simolola. So 16 ke the official center of that will be done like ke Horment. And on the 17th the team is departing go Morocco. According to the laws of the tournament, 3 days before the tournament, that is when the CAF e tla re kgwedi eno e le 16 setlhopha sa rona se emele se lebe ko Morocco kwa se yang go tsaya karolo mo kgaisanong e. Keletso ke gore re nna le ikatiso malatsinyana pele ga kgaisano e simolola. Go ya ka melao ya CAF re tshwanetse gore re bo re setse re le kwa kgaisano e malatsi a mararo pele e simolola. Tlhopha tse dingwe go go tsela gore di-coach di identifyile well they'll give us the schedule but jaaka we told group arna setlhopha sa Botswana se mo group le ditlhopha tsa Tunisia, Algeria ga mmogo le bafenyi ba kgaisano eo makgetho a 12 Nigeria, mme ba simolola kgaisano eo ka go mekamekana le Algeria kgwedi ya Phukwi e le garataro. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsana kwa bosupa mena le wena tla ba re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se sebaka ke bisetsa go go lebile sa moka gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Puso e tsepame mo maitlamong a go beeletsa mo mohameng wa thuto ga mmogo le go hedisa dikgwetlo tsa one. Go ka iwa fa polelo ya ditemane tsa boammaaruri le botlhokwa go somarelwa le go rekisetswa mafatshe. Fa mo go tsa metshameko dipankanyo di tsweletse sentle pele ga kgaisano ya Gold Rush Professional Boxing kwa Francistown ka Moso. Batho sana kwa bosupa ne re go saretsegela dilekalo ra tswelela dipuisanyo tsa rona o ska ba suta. As the Botswana Stock Exchange, years ago, I think the capital markets here